kahatana manegai pikiran mi hasia unang beganggu di sondo autoktong makaulo di susah nang sonang mi out surape ikon mamilitaw artamanang ko hodo toroku ayodo artaki na umuli siyanaka na umuli na dumengan siya na dumengani duko ko hotiaw dameaw sonangaw magomat biar hilaw manomu arisogot ay hodong aku mekel dong aku tangis nang niat rapo ko holong ki gogo ki pasonang rohami satu nasa urmatua nang dia bingani marujung goluki hasian pos doro aku dihadiri on minahot patogulak kaki awo marsiha holongan damai di lehon Tuhan idunadu menggan surabe ikon mamilitaw ngoluku manangko hodo toroku ay hodong goluki na umuli siyanaka na umuli na dumengan siya na dumengani duko ko hotiaw dameaw sonangaw magoma biar hilaw manomu arisogot ay hodong aku mekel dong aku tangis neng nian rapo ko holong ki gogo ki pasonang rohami satu nasa urmatua neng dia bingani marujung goluki oh tung matua daging manang morulimi hoto au di lambung mi duko ko hodiaw dameaw sonangaw magoma biar hilaw manomu arisogot ay hodong aku mekel dong aku tangis duko ko hodiaw dameaw sonangaw magoma biar hilaw manomu arisogot ay hodong aku mekel dong aku tangis nang niat rapo ko holong ki gogo ki pasonang rohami satu nasa urmatu